ผู้สปีกเกอร์ก็ลงไหมคันสปีกเกอร์คันใครมาให้แบล็คลิสต์เดิมมันย่อกันเถอะคุยสนไล่คันมัสเบริงก็บันปาปาร์ตินะมินโคมินmulai tay lo ba an poni sela nangai ma apar de me kan inga ko kha ania nge hey buena demand kan soi hona kan amasabera demand number somni school education kan ka soi dusu hey kan siat to angin petrolและดีเซลatangkan kan poisa kan lami puing kan soi tewa abik takin samagra siksa suan state messing share hi har satholo in ngayania maset kami rual kan eng bangin civil work sa hian poisa hi om teilo school education department su kan target group te su zir lai te ania school building that lo suan katakan dirnala mamason na su atop ngal maya kabial sia disia suan sang nila paruk pasaribela kan building kan sakbaka aseto atuna hian kum somni suang nito aseto vekani sumagin somagra kan civil work sa tam poisa messing share ka harsat tolo bokas civil work selama kan poisa hidda tamila athamai lom ni central lama suan harsat po kandring loba state sorkarin demand suan susu amasaberin ka soidua tin samagra siksa mania zona lesan na pokan kasoya district council area kan elementary education hi district council subject ani masa samagra siksa kan elementary education akan zir tirtu kan da council kan education officer te tu man tu nei na pakat man nei toloba administration na satakin abuaya ni ka kasu SSA hunlai suan tu nei na executive committee thlengin tu nei na nei tina block resource center akan CEM te chairman ani tina samagra kan tinu akan kami guideline ka bylaw ka an tidang lam ang tipo ka rin na sang po kan relo man tonu akan reveso tu nahian administration hi lai de in omani kha society registration na bylaw ka kami provision ka revise suan mumal takin kalte karinga til tipo harlo subangin kan school education minister kong ay takin kha ngai poi mosala ti hi kangen nania tin samagra abak higher technical education pun yang su Ugdasuri South school building contractor in selut kinasa asiat ziaga siat nan kan minister na napokan abedio lakin katon ngengeni tunahan ang din munange om sikul tarania mania kami kuwa kakalkan class turka sikul building luido council ta katakan harsadewin class an naitina katyang radio pending ada siniem ang din munsi ang om contractor in sa siat lutuka sak tuay dan minzon pui tayang ti hi kangen na niya adot lesson pui speaker art and culture hian kan soi tam toa kan minister jawm takin bizu kan soi toang kan bizu hi Chakma festival mizo ason hi sapsakut ang mayania
tun makan kongres sarkar lai khan sang ni som ni patuma khan poisa an pe an pek zat rasukar helowa state level bizu kan mangtina tlomangai polte poisa khonin tun thlengin kan ti thang thangani kha financial support chu aming talin min pek su khan put be asan chu tu nam po hian mani tradition culture hi von him hi kan ania suwangin state po hian min puise state mi puite kan ni na angkan kan put betlet ani District Council and Minority Affairs Department demand number son hi pasari na khan council hian poisa indailo salary kalta almost 95% kal kasu kan trafeka kan house leader an soi poka adik nalai si oma hetiang hi council hian sarkar mumal omlosuan nga in thak zingan isuan political stability omlosuan katiang ni du fo banduai thak takin tham masale tun tam hi council hian sarkar mumal om teilowa katiang harsatna kan si kan tok meka tun ma kan soikan state finance commission in recommend ang losuan kan peteiloti hi min san na dia masa tun 2026 27 hi state finance commission recommend na po omlo state sarkarin du seswan na kum budget tur aswan am tok sumin peteyani eng mabar na omlo masa kam mikara khan anti punnaka atlem lutuka omjan nei manglo CADC aswan 9 crore bel soni tuna ai an indai no naka 50 crore suanga dia azab betel su min pek be omania 16 finance commission akan poisa lama kan muteo anti boxia dai lutuk turania min ngai poi motok lo su kati dewani su bangin heng su district council te ania an oma kami rual kan atiang na tam taklak thailo nat dan ka siam mai kha thani second state finance commission apokan an staff officer le staff te om natur ka state sarkar akan tifel turin committee po dina chief secretary chairman nanuaya kang teka staffing pattern ka inang kadeo kan district council patum teka siam sela kami committee report ka siang do in final sela kang teka creative post anga mangtaila kami pialama an filapa nisuan state sarkar pokan nga control na neyang masa kami tifel masuan state second state finance commission recommendation ka kaka arang lamin bozui ni sela tifel ni sela district council patum tehi uniform staffing pattern nei theidan om sela son thaber staff sungsang ason is district council lian danjirin lian lethe danjirin nga claim su adang lamang mase up pattern aka kasu inang turani subangin kaka rang lama tifel theidan omangem kan honorable ministerin ngai poi mo amin nei teisela katia adang kasoila dusu horticulture department ahian kan area kan malak nahi omlo angklukani enget tenge block horticulture office po kan neya
a block le circle jang po kang quota nei omania kang minimum quota po hi kan min pelo emoni ti hi kangai tua officer te po ka jot tina district level officer te po ka sanna mumal min petelo okay special measure su poisa omlo ba inti telo pon minimum circle horticulture circle lab horticulture block kami share kasu tibe omani katiang nil tirthop kasu diklo office ombe boxi ti hi kan minister jaum takin aril dua min nei salah katiangin budget sem don kan district wise sem don kan kang tekak aril dua nei thei sek katia abik takin kan area hi some lama tekan hey potential area dik athakan ya mi pui te pon tai ma a pairam hey silsar lam some ai suan solama pui nadan om sela state economy as pokan ton na lok tak anei te karinga na big takin te hai hi production hit tamani farmers te kan an mani rem angin an tiral tina hey kolso te hai an tiangka dikseson masa berason solai song te area bela khal lom anti masa horticulture department in atilara kolso te hai kan fiat larta kami ma de kumsom di ma de kan hata kan tito sorkara tangkan ngai ven an lolowa subangin mai meni an kongai thak lutuk marketing a problem lutuka tin post harvest treatment an nei loba free harvest and post harvest treatment an thiam loba mini thina pelta subangin kham teka ngai poimania state pom puitan kan tho lok te yani khosolam area sun horticulture sun ti himin triat puisela katyang ang zangin mamin lak sak ngai sela kangen nani rose pui speaker kalome